This week on Marae, a new home for the cowboys of the 28th Māori Battalion. Whakamau kia rātou ngā mei haere tu ki rā wahai te whawhai mō tātou. Ngā mei mate atu, kari hoki mai. She's softly spoken, but her love of te reo has been heard by generations. A kene pia, ko te reo te mea hei whakaatu I te tangata Māori, ko wai ia. Ko te reo, ko au, ko te reo. Kei ngā manu tātaki o te motu, tēnā koutou katoa. Tau mai anō rā ki te pai kōrero a Marae. It's been a long-awaited parade to mark the opening of the Māori Battalion C Company's Memorial Museum. It's the first of its kind and will house and celebrate the cultural diversity of the men who fought in the wars. And taking pride of place, a 60-man guard dressed in World War I period uniforms, exact replicas worn by the Māori contingent who went off to war 100 years ago, supplied by Sir Peter Jackson. So our reporter Tina Wickliffe was on the ground to witness this special occasion. He orite ngā ingoa tuarua. He rite tonu ngā pakeke. Tekau mai whetū o ku pakeke. He orite hoki te manawa nui kia haere ki te riri. Mena I karangahia koe kia haere ki te mura o te ahi ka haere. Oi. He oi e hara e nei tama I te hoia, he mokapuna kēnā ngā tīpuna ono te kau I whakarerea te taira whiti, he kotahi rautau ki muri mo te pakanga tuatahi o te ao. They've been at it for years and they will be looking at you. Well, they're doing better than I thought, but you know, they're kapahaka boys, so they pick up the drill pretty quickly. Trying to get them into army mode, to strict discipline, and just get them to realise that, you know, it's what they're preparing for is they're in front of thousands of people. E whakatika ana ngā tama ki te whakaora anō I te hīkoi a te ono te kau I wehe I tūranga nui a kiwa mō tāmaki makaurau, whakawhiti atu ki te mura o te ahi. Hei te rā whakapuare I te whare o Kamupene C, ka riro mā ngā uri a te ono te kau, te hīkoi whakahōnore e ārahi. I nā te wero kaita kia whakatika I a rātou I te wā poto noiho. They haven't quite got it yet that they're being put at the front of the parade, and you know, and behind them are active or serving personnel in the army, navy, and this is very unusual that civilians would get to march ahead of you know, present serving forces. I just hope I can hold my camera and take some really good shots, but yes, it'll be very emotional on the day. Te pō I mua I te whakapuaretanga. We're probably, if I give it percentage-wise, we're for the 60. At about, I'd say, close to 90% of where I'd like them to be. We just got the kit tonight, hence having a sort of a semi-dress rehearsal. Tūturu he kimo moe anake mo e nei tama I tēnei pō. Looking forward to it, every last grueling, painstaking minute of it. Au wake I te ata o te rā whakatūwhera I te whare whakamau mahara. Don't got any blisses, but I'm putting them on just so I don't get any. E whakakākahuri ana te ope ono te kau ki ngā kākahu ori te tonu ki era I mauria e o rātou tīpuna.
He mea tuku mai e tā Peter Jackson, nā no wana kai whatu pueru o wingnut, I tono ki te whakakākahu I ngā tama. It's probably about 40 hours, I guess. 40 hours per uniform. Yeah. And how much would a uniform cost? About $1,500. So we're wearing the full World War I get-up uniform with the magazine pouches, the swan dry jacket and shorts. We've got the puti and our hobnail boots. Tāhuaroa atu e nei kākahu. Ko tēnei te wā tuatai, ko mau e wēnei momo kākahu. Ai. He taumaha? Ai. Ana he momo uru e, kai tāhua tio ne. Ai, kei pā tio. Ina e nei kua taka te kapa, he rā nui whakaharahara e haere ake nei. Koe ke te wā mo te ono te kau, pai tū rānei, pai hinga rānei, I mua I ngā kanohi ho miro. I'm very proud. They look great. Yeah, done a good job with a great team of people. Thanks, Gizzy. A kāti he harawa te whakataua te mōrehu pāpā o Kamupene Si. Pehera ki ka motu e. Ka motu e. I te mea, te poto noto wā e te rino I ranga te kia rātou ki ara mai te... ki te mahi mai ni rātou. E rua wiki tonu pe ako ngena rātou ki te māti, ki te piu pū. Mata kia tau I rātou e piu nā rātou e raifara e ka kua tonu tērā e piu ra. Koe rātou ki oku tau iau I are ki o wai o kō rātou taunu. Haruru ana te ngākau, hu ana te whenua. Te whai haere, ngā tapu ai a rātou mā. They've done a fantastic job. Very proud, and it's awesome that the way that they've represented their great-grandfathers. They've done a fantastic job, so yes, very proud of them. E hotu tonu ana te manawa mō ngā tamatoa o ngā pakanga maha kua riro atu. Kei te whakatauira mai tēnei whare whakamau mahara I te utu nui utua e ngā iwi o te taira whiti. Engari ka ora tonu ngā tamatoa I roto I ienei uri whakaheke. Right, so neke atu I te toru mano onorau ngā taua o Aotearoa nei I haere ki whenua ko ke I Pakangai. Mohoa noa nei te kaumārima ngā makorea o te rōpū Māori o rua te kaumāwaru. Toko whā o rātou no Kamupene Si, ara no te Kamupene kaupoi o te tairāwhiti. Well, our reporter Yvonne Tahana reckons one fairy tale she'd love to cover is the one about Ngāpuhi not fighting. One thing's for sure, Treaty Negotiations Minister Chris Finlayson has his hands full as the tribe's settlement future is starting to move. In which direction's not clear. It could be a case of one step forward, two steps back. He's taken on challenges before. This year he ticked off a Tūhoi settlement, and against that massive achievement, the minister reckons Ngāpuhi will get there eventually. Oh no, just relax. But Northerners banking on a deal this term will be lucky. 125,000 Māori hail from Ngāpuhi, that alone puts them in line for a large settlement. There's no dispute it's needed. We always have to struggle with just nothing really. For some of them it could be going without meals. It could mean also that some homes may not have electricity and running water, just the basic essentials. Housing is like critical in all of Northland, and we're no different in our little towns here. If you haven't got a job, you can't be
fixing windows that are broken or fixing the roof if it's got a leak in it. This week, a Waitangi Tribunal report found Ngāpuhi rangatira never ceded sovereignty to the Crown in 1840. The tribe welcomed that finding, but a large chunk led by Sunny Toe want to bypass the ongoing tribunal process and enter straight into Crown negotiations. I object to this process. I object to the Crown. How dare they tell us what to do? I'm flummoxed as how you can stand today and say those sort of things. It's a festering tension, and next month Hapu will head back to the tribunal to fight direct negotiations. Ka tahuri anō a Ngāti Hine ki te whawhai tonu I tēnei kaupapa a tūhoronuku me te karauna. Meanwhile, infighting at a major treaty funder means cash is drying up in the sector. Sorting out that mess could take all the skills of the government's newest spy master. So joining us now at the iwi is Treaty Negotiations Minister Christopher Finlayson. Tēnā koe, Minister. Tēnā koe. First of all, how's your new role as spy master in charge of the Government Communications Security Bureau and Security Intelligence Service? How's it going? Well, I'm not some kind of Yuri Andropov of Soviet times. My task is to ensure that the business of government's conducted in accordance with the rule of law, and that's my responsibility as attorney and also as minister in charge of the SIS and GCSB to make sure that those organisations are operating under the rule of law at all times. So it's an interesting job and I'm learning a lot. How many potential spies do we have in Aotearoa and how many of them are Māori? Well, I wouldn't know the answer to that, and I don't get into operational details as you would expect me to say. To your mind, what will be more difficult, wrangling the government spies or the Ngāpuhi for a settlement? Well, actually, for all the noise that there is in Ngāpuhi, if people can stand back and excise all sort of personal difficulties and interpersonal relationship problems and concentrate on the prize, I really think great things are achievable. And forgive me if I sound like some kind of Pollyanna, but I'm optimistic that if people do that and put aside their personal differences, they can reach a satisfactory, or better than satisfactory, a just and a durable solution for the people of the North. It must be quite frustrating for you because it's not that long ago you were on this program talking about the Ngāpuhi settlement, but since then relationships seem to have deteriorated even more, haven't they? Yeah, it's not my right to be frustrated. I've just got to keep at it and jolly people along and hope that, as I say, they can put aside differences and focus on the big prize. The Waitangi Tribunal's first Ngāpuhi report, Te Paparahi o Te Raki, came out. It said Ngāpuhi never ceded sovereignty. Do you agree with that? Well, I think that's been the subject of quite a lot of historical discussion over the years. The key point I want to emphasise is that there is no doubt as to who holds sovereignty now. I must confess that that may excite some historians, like just in the same way that what happened in the Peloponnesian Wars excites some ancient historians. I am very excited by the prospect of a just and durable settlement in the north that enables people to see the potential of that great region of New Zealand realised. That's what gets me going in the morning. Have Ngāpuhi asked for mana motuhake? Well, we're talking through a whole range of things, but at the moment I'm focusing on the mandate. I'm very happy to get down and discuss all sorts of issues with them in the fullness of time, but let's get to mandate in terms of negotiation first. And will direct negotiations happen this term? I certainly hope and expect so. And I'm going to be working with all sides to ensure that that can happen. Let me emphasise what I'm looking to do here. We will have, I hope, a global commercial settlement, but when it comes to issues like Paroti Springs, Lake Marae and so on, there will be opportunities at hapu level to discuss those issues with the Crown. I'm actually very excited by the Ngāwhā Springs situation. I think we can work through all these sorts of issues very, very adequately if people focus on the big prize.
In December, the tribunal will hear from those groups who don't want to be part of the two Horonuku negotiations. Given that you've spent years on the mandate question, why hasn't this issue been sorted out yet? Is that a failure on the Crown's part, do you think? I think the Crown has done its very, very best. The best and brightest in OTS. I've had people like Tuku Morgan, Jim Bolger, all sorts of people looking at it in good faith because, like me, they have a vision of a wealthy, connected northern part of our country making a real contribution and giving those people decent lives. And I was having a chat to Jim Bolger just the other night and he kept coming back to the economic opportunities that exist up there if people can work together. And then you combine it with Te Ture Whenua reform, which, let me emphasise, is not about alienation of land, but it's about allowing people the opportunity to develop land, a huge project worth billions of dollars to the Māori economy. Get some of these things done and the North will be motoring. Is the Treaty of Office of Treaty Settlement starting to run out of money to get this claim through? You're talking about the CFRT, and I'm less than happy at what's been going on there. There was a very good judgment, if I may say so, with respect from the High Court the other day, and the judge has appointed some tremendous people as trustees, and so what I'm hoping is that they can focus on the job at hand, which is making sure that groups are adequately funded so that they can research and conduct their claims and instead of concentrating on taking pot shots at one another. Minister, if Ngāpuhi doesn't play ball, does that mean that they get booted to the back of the queue? No, definitely not. What happens if they don't play ball? No one's booted to the back of any queue. I want to settle and get just and durable settlements with everyone. And I'll be like Francis Thompson's Hound of Heaven. I fled him down the nights and down the days. I fled him down the darkness of the years. I fled him down the labyrinthine ways of my own mind. And he came after me. And that is exactly the approach that I'm taking with all iwi. I want to settle with these iwi because it's in the interests of them and the country that we have just and durable settlements. And I will chase after people till I get them to the settlement table, and I won't give up. Very poetical and very poignant. Minister, thank you very, very much for your time this morning on Marae. Tēnā koe. Tēnā koe. Yes, well, that was the Minister of Treaty Negotiations, a spy master and aspiring poet, Chris Finlayson, quoting us Francis Thompson from the Hounds of Heaven. Now let's go to Miriama and Willie to see if he can spin a line from his favourite poem. What you got, Willie? Well, what I've got is the Minister should not insult Te Ao Māori, which is what he's done during the week with the decision that came through. From the Waitangi Tribunal. From the Waitangi Tribunal with regards to sovereignty. Yes, and the fact that they've had this finding that Māori did not cede sovereignty. See, what he needs to get through his head, and this government and Labour governments, is they choose the tribunal. So we go through this whole process in terms of the tribunal. They pick the best of academia in terms of Te Ao Māori and Pākehā. They come up with this decision. You're talking about 20 people here, people like Dame Margaret Paisley. You know, you've got great people, and they go, yes, Māori didn't give away sovereignty. We've been arguing that for years. And old Chris comes out, oh, no, it doesn't matter what they say. You know, it's just disgraceful, I say. And a number out there, and it's like this reinforcement. You Maoris don't get too big for your boots. We still run the country. It's going to be fascinating how tribes approach this. Well, it really is. And what do you think will be the practical outcome of it? I think we just want a different discussion. I think that's what tribal leaders say, is that, well, actually, you know, because if you look at the treaty in Te Reo Māori, it's very clear we didn't give away sovereignty. The translation says we gave away our rangatiratanga. But of course, there's going to be a whole lot of people out there who are going to be thinking, oh my gosh, what does this mean? Māori are going to come marauding in and saying... But Māori are sensible, but we're just saying, hey, you know, all these learned people, part of the tribunal that Finlayson picked, say we didn't give away rangatiratanga, didn't give away sovereignty. And it's like an important point that happened. I noticed mainstream has not really chased this, but it's a big story. But your savvy Māori negotiators out there will make something of it. Labour leadership race, your pick? Oh, I think everyone's saying little, and probably that's going to be the case because Robertson just doesn't
doesn't balance at the moment. Maybe it's not his time. And Doesn't balance? What does that mean? Well, it doesn't fit. They're nervous of Robinson. They're nervous, even though I think he's clearly outstanding candidate. OK, so we've got Little and his deputy will Well, be... I think that it's, you know, if they want to do the right thing, they should go with Nanaia. I don't think Nanaia was ever that serious about the leadership, but if she gets the deputy job, that's a big thing for Māori. They placate that Māori, all those Māori MPs, and she becomes the most celebrated Māori MP, I think, this century. So well done, Nanaia. We'll see. OK, so that, and we'll find that out. Yes. So thanks for that, Willie Jackson. Back to you, Scotty. Kia ora kōrua. The Māori Language Awards launched in 2004 to recognise excellence and innovation in revitalising te reo Māori. This year's awards drew 31 finalists in 13 categories. Communities, businesses, iwi groups, iwi radio and television makers all vying for recognition. But nothing could outshine the spirit and commitment of Kaa Williams, who took the Takutoa Takimano Award, following on from last year's winner, Professor Te Wharehuia Milroy, also of Tūhoi. He pautoko manawa ki te whare wānanga takiura o ngā kura kaupapa Māori. He wahine e koe eke ki ngā pai rūmaki reo. Engari ahakoa tērā he wahine e mautonu ana ki te tikanga. He wahine e mōhio ana ki te whakaiti. E rahi ngā tāngata kai reira he pai ake ia. Ahakoa koa neke ati te rima te kautau e ako ana i te reo, e kore eke ki te taimata o te mōhio. Ka mahi tonu, ka mahi tonu. Koe ni taku kōrero atu ki taku hoa. Ki taku mōhio ka are mutu tēnei mahi te kai whakaako. E kore mutu te ako i te reo. Kai te ako tonu au. Aha koa ka whakaaro te tangata mōhio i te reo kāo. He ako, he ako, he ako. I tērā wānō hoki ka hore he wāhanga mo te reo i roto i ngā kura. I mai i te wā, i tīmata hau, i roto tonu i te kura tuatahi, engari i te kura tuarua. Nā te mea, karekau he Māori i roto i te kura tuatahi. Engari i roto i te kura tuarua, i hukarere, I akoa hau i te reo Māori. Me taku tūmiki, ne, he Pākehā ki i te ako. Engari ko ia te kai whakaako o te aute me hukarere. Nō reira ka miharo au, nāna tonu i tuhi tēnei puka puka o te kārawarawa. Ka whakaaro au hea tērā mea te kārawarawa. Me taku kore take, ki te mahi kārawarawa. I roto i tērā, i muri mai tērā, a kene pea nā te Māori, i reo Māori au, i hiki i roto i te kura tifikete, i te tifikete urunga atu ki te whare wānanga. I tērā wānō hoki he Pākehā te kai kawe i te reo, ki te whare wānanga o tāmaki makaurau, ko Bruce Biggs tērā. E ako ana i te reo anō nei he reo tauiwi. Engari ahakoa e kore te muemua i memiti. Ko tērā āhua pea o te aukati mai taku reo i te wai haere au ki te kura. I runga i tērā, i noho mumua hau mo nā tau e rua, e toru pea, i tuatu tērā, i whakaaro au kai te haere au ki te kura hei kura māhita. E kore i heke mai i tērā whakaaro. Tino kore. Ahakoa i tū angitu a tūhoi, tērā no te kōrero e hara te mahi whakaora i te reo i te mahi takitahi. Engari he mahi takitini, i reira no te rangatahi e hiki ana i te kaupapa. Ko Michael a rauwa ko te rangi mōnua rangi hau. He matua kēkē he ira mutu hoki. Tērā pēr he taonga tāpai atu ki tētahi o nā pāpara o tūhoi a te rangi hau. I eke panuku rāua i roto i nā manu kōrero, riro atana i a rāua te wāhanga, te rāwhiti ihaka, me pei te hurinui. Kua whātau ngaiho a Jeremy Tātere McLeod i tōna tūranga pau arataki reo o Ngāti Kahununu, a kei te tino eke kai te kitea hoki nā hua o ana mahi. I riro i te iwi nei nā tohu e rua, te tohu hapori me te tohu huia te reo.
Kahore kore a tōna wā, ka eke ko etahi o ēnei ki te taumata o nā tohu mo te reo. Pai anō mo tēnei mare kura o te reo, ko te pātai, ko wai tēnei tohu. Mea ta whakaaro. Ka whakai. Engari e kore ngaro te ia o te pō. A kene pea, ko te reo te mea hei whakaatu i te tangata Māori, ko wai ia. Ko te reo, ko au, ko te reo. She was in the Senate. Right, that's just Willie Jackson there. Now, we introduced you to Rawiri Waititi during the election campaign. What a character. Unfortunately, he was the only Labour candidate who did not win a Māori electorate. But he's home in his own electorate now and half wondering if he's actually dodged a lifestyle bullet. He takes us for a tour of Whangaparaoa. Kia ora, ko Rawiri Waititi tōku ingoa. Nau mai hara mai ki tōku kāinga ki Whangaparaoa. Tore pā. Ko te whānau a kau ai tango hia te hapu, ko te whānau a punu i te iwi. Whangaparaoa, ko te aua. Tērā ingoa i tapaina e tō mātou tipuna i a pau mā tangatanga. He kāinga no tāna, ko Whangaparaoa ki Hawaiki. I tōna tainga mai ki konei, ka kite e orite tēnei kāinga, ki tōna ke kāinga ki Hawaiki, ka tapaina hia tēnei papakainga ko Whangaparaoa mai tawhiti. Tira ko te maunga. I te tainga mai o ngā waka ki uta, waho tō rātou i te moana ka kite he maha ngā tihi o te maunga nei. Nore ko whakaingoa tia ko tihi rau, ko ngā tihi e rau. O te whānau, a kau e tango ia, ko te iwi. Ko te moki, te tino kai o Whangaparaoa. Kare ika tuatu ki ngā tāngata o tēnei moka. He ika tapu, he tāperu hoki, he taonga tuku iho. Ia ki tō mātou whakatauki o tēnei wāhi, he moki ki uta, he tangata ki tai. Eno. Ki kone. Kātai anō ko hoki mai ki te kāinga. Rua te kautau hau ka noho ki te taone nunui e kia nei ko Akaran. Kātai anō ko hoki mai ki te kāinga. Ngari whānau mai au i konei, tipu mai au i konei. Ia mātou tamari ki ana. Hara mai mātou ki konei, ki te horoi, ki te kaukau, ki te hituna, ki te ramatuna. Rapu. Rama. Ko te mātauranga ka tare te mau i konei, ka re tare te mau i te taone, moku tamariki, ko te reo, te tuatahi. Atu i tērā, ko ngā mātauranga, me ngā hitori o te kāinga nei. Pai tēnei aua mo te kuri. Ka re tai au te kaukau. Ai. Me te mea ka pia pera ia. Oh, ne. Tai a kui. Ka tai a kui. Koe hoki te hia, te whakaukia mai o ku tamariki ki te kāinga. Hei aha, kia tare rātau te kōrero ki o ki wa rātau ake tamariki mo tō rātau whakatipuranga. Pērā no i awahau. Ki awahau nei, kāre he kāinga tuatu. Kāre he kāinga tuatu. Aue kia ora, tātou katoa. Hi au e hi. Hey, Willie, it's really causing some havoc in the studio. Yes, running riot. Just missed him doing a 100-metre dash across the studio. So if you want to comment on this week's show, we head to our website tvnz.co.nz/marae or join us on our Facebook page. Yeah, and thanks for joining us this morning. Stay tuned for Wakahuia as it looks into the world of spiritual beings known as Patupaerehe and their association to Mount Pirungia within the Waipa region of Waikato, Maniapoto. Nō reire, tiwi tēnei te rākau kōrero ka huatau mō tēnei rā tēnā koutou katoa. He mea
tautoko nā te manga. Kai pāho.